Bashadla kakhulu-ke laphana-ke i-Afro Soul emsakazweni wakho-ke ohamba phambili-ke i-Radio Gonzo. Bashadla kakhulu-ke bathi-ke ungishiyelani kanti uzokhala kanti uzongikhumbula. Siyazi-ke mlaleli ukuthi-ke baningi abantu abakhalayo kulensuku bakhala ngokuningi okuthize okubashile nokunye nakho okucabanga ukuthi bona bakushile sibala-ke utshwala. Abanye abaningi bakhala ukuthi utshwala abusekho-ke siyazi ukuthi bebekhala futhi busekhona mase bephuzile bayakhala noma bengaphuzile futhi bakhala ngokuthi abaphuzile abantu bahlale bekhala siyazi ukuthi abanye bayiqinisa nalesikhathi bathi hayi vele mina ngiyithandela ubisi ngiyithandela sterilized. Abanye-ke bathi hayi vele ngimncengile mina vele ngiyakwazi ukuyidakiswa. Siyazi ukuthi baningi abakhalayo noJesu-ke uyakhala kulesikhathi samanje esiphambanweni-ke uthi-ke ngomile so-ke iy'dakwa-ke nazo yivumela phezulu zithi awu kunjalo Nkosi zithi awu sisonke baba zithi thini plan zithi manje senze njani zithi thini into kuyakhala mlaleli kuyakhala. Isikhathi-ke manje ku-Radio Gonzo singasho-ke sithi-ke asikho isikhathi sokusho-ke isikhathi siphelile. Isikhathi sokusho isikhathi-ke asikho ngabe nje simosha isikhathi. Ngoba uzothi ujahephi uba i-lockdown ujahe e-dining room ujahephi ujahe ekamereni noma ujahe-ke endlini encane ukajaha-ke endlini encane banathi singabasakazi mase sisiphuthuma sey'dolo so siya ngakhona-ke endlini encane ngiyazi bazongishaya abanye abasakazi kodwa ngikhuluma iqiniso la kwi-Radio Gonzo. Ngathola incwadi encane kanti uyangala kanti uyahamba ngakhala mina ngakhalisa wena